di Final Fantasy 2 ya. Kita bermalam di sini. Gue baru bangun guys. Masih capek nih kemarin perjalanan. Tadi siang kan gue kayak masuk angin tuh. Jadi kita lanjutin lagi. Gue sampai lupa guys. Pada 2 hari ya gue live streaming ya. Di kampung nih gue udah balik nih. Let's go. Here we go again, you know. Sampai mana guys? Buka guide dulu kali ya. Bob's Cave. Kita di mana sih? Di Bob ya guys? Oh, Bob's. Sudah guys. Kita balik lagi guys. Nih guys, boleh gak sih grinding lagi guys? Butuh grinding kayaknya nih. Oh enggak deh. Enggak butuh ternyata guys. Ah, armor ya. Di sini senjata doang nih, nggak ada yang armor gitu, maybe. Hirata, Basuna, Esuna. Oh, udah punya. Cabut aja berarti. Oh, tuh di kanan. Wah, banyak nih. Sial, kabur lagi. Kocak juga tuh ya. Cabut-cabut. Udah ramein dulu. Kalian nyari duit lah ya guys. Gak usah naik kapal. Dia cabut anjir. Oh shit, sepertinya kita harus cari kotanya dulu. Oh, ini kotanya nih guys. Oh come on. Terlalu banyak gak sih guys musuhnya guys?
Apa kesini ya guys? Gue lupa lagi jalannya. Ah, come on. Aduh, grinding ini ya MP ya guys. Kemarin gue ngomong gitu ya. Gak usah ngadang gue kalau ujung-ujung kabur mah. Loh, tiba-tiba gue lupa guys. Kemana ini? Sepertinya aku salah. Oh, salah guys. Kita balik lagi ke... Oh, come on. Apa di bawah sini ya, gue lupa. Bisa-bisanya aja ya kena serang. Sini ya, ke bawah sini kan seingat gue mah. Boleh gak sih kita naik? Gue mau naikin MP dulu guys. Naikin MP dulu ya. Sabar guys. Ini tinggal satu lagi nih. Nyari musuh yang banyak guys. Kalau ini gue ngeri kabur dia. Lu defend aja dah. Gua habisin MP-nya. Lu juga deh. Cabut satu aja.
Sekalian aja lah ya naikin semua guys. Gua habisin MP ya. Habis MP gue cok. Cabut lagi. Cabut lagi. Bunuh gak sih guys? Oke. Naikin dulu kali ya guys. Kalau kayak gitu caranya mah. Mana in? Set ini kayak kabar ini ya, kotanya kayak habis perang ya guys. Boros di ini ya. Apa sih Maria guys ya? Boros guys kalau kayak gini. Lu aja deh. Nanggung gak sih guys? Semuain aja ya. Duit bisa dicari guys. Kekuatan tidak bisa. Asik. Kira naik bro. Sampai habis aja MP. Ini nggak balik duit gua nih guys, buat ngebalikin ininya, buat ke in. Ngabisin MP dulu dah.
Duit gue udah 2.000 sih. Ntar ya, pokoknya patokannya Virion abis MP-nya baru. Soalnya MP paling kecil kan dia. Grinding dikit-dikit. Grinding dikit-dikit dulu lah. Apa bener nih gue liat. Habis guys. Bantai gak sih? Naik gak? Oh naik. Kepo gue lihat statusnya guys. Pada 20 semua defense ya. Rata guys. Cukup apa enggak ya MP segitu ya guys? Cukup lah ya. Wah, kiss point cok. Udah lah ya, cukup lah ya guys. Udah 2 kali. Alright. Cukup lah ya. Cukup guys. Kita ke cheat berarti. Learn about Sunfire. Terus ask about Sunfire.
Alright. Balik ke Hilda. Gila ini bolak-balik guys. Ini kemana ya? Ini Palem cok. Deh ya, grindingnya udahan dulu ya. Kita lanjut lagi. Katanya nih, kata Bapak TB. Nah, equipment. Katanya dia bakal ninggalin kita. Alright. Ini habis. Oh ini dibomin ya guys. Oh ini bekas bom cok. Jadi kapal yang kemarin kita ya ini ya pengen ambil, diambil orang itu ini. Dia malah ngebomin. Guys gue lupa kemana ya. Heading in between to my come on man. Alter kan. To myself sleeping. Come on. Kemana ini guys? Tiba-tiba aing lupa coy. Ini toko senjata. Loh. Ini kah guys? Nah ini mah gereja buat ngidupin orang ya. Mana ya? Cok. Astaga naga, aing lupa cok. Kan ini alter. Sini ya. Astaga. Mana Hilda? Others who live must someday die. It is our fate. Terlalu pasrah mas. Terus ask her about Sunfire. Ground floor of Kasuan. Scott and Gordon have told me. Sorry. However, I seem to recall the flame cannot be passed to just any torch. She told us
that we might be able to use on fire to destroy the dreadnought. Then there's no time to waste. You must depart for Kasuan. Keep at once. If you hire cheat airship, the journey should not take long. Talk to the dying king of wind. Right. King of wind. Ini yang sakit guys. Salah. You will learn Goddess Bell. Alright, kita udah punya kata-kata. Wah, di sini permainan kata-kata ya. Gue lihat-lihat nih. I've heard Scott and Gordon mention the bell. The gate of Kasuan keep open only the voice of Kasuan or the ringing of the bell. The bell rests deep within a cavern on the snow plain. It will not be easy to retrieve. If only Gordon were here, there would be no need for you to research danger. But he isn't, so you must. There is nothing I can do but pray for your success. Okay. Hah? Go all the way back to Salaman. Joseph. Anjir, ke Salaman cok, jauh banget. To myself sleeping, I miss myself too much. Kita next kita ini ya, kita targetin MP-nya pada sampai 100 guys guys. Next lap aja ya. Jadi ini sekarang tuh tugas kita ngumpulin duit buat ke in aja gitu. Minimal Maria lah ya, MP 100 guys. Di air nggak ada musuh ya, lucu juga. Tuh Salaman guys, bolak balik wae kelakuan. Jauh juga nih gue liat-liat. Terus disuruh ke Salaman ya. Gue tahu sih Salaman. Sembari grinding lah ya guys. Sama grinding defense sih guys. Tapi defense mah bisa ini gak sih? Kalau menurut gue bisa sambil jalan gitu loh. Kalau misalkan ketemu musuh kuat kan, kita kena serang nih, pasti nambah gak sih? Logikanya gitu. Tapi ntar gue langsung gue nedai lagi.
Salaman tuh di sini guys. Tuh yang di bawah itu loh. Eh, oh gue salah ya? Salah kak, salah itu Semit. Nanti kita kesalaman dulu baru ke Semit. Kita jalan aja ya sembari ngumpulin duit guys. Apa salaman yang mana ya? Gue lupa guys. Naik kapal aja deh biar aman. Oh kita butuh naikin level ini juga ya. Wah jangan ini salaman. Bener. Talk to Joseph. Joseph yang mana ya? Joseph tuh yang mana guys? Ini tempat ngidupin. Ini Kak Joseph guys. Oh ini Joseph. Bukan. Oh iya bener. Ask about Goddess Bell. Bluestone on the first floor. Oh dia ngikut kita. Wah anjir lucu juga guys. Sep, ngikut gue Sep. Wanjay, MP-nya cuman ini Mong ya kayaknya ini Mong guys. Kasih dah. Ini kayak Mong deh. Oh, iya Mong ini. Ketika 28 sendiri aja defense doang yang 0. Kayak kita bare handin aja lah ya. Terus go all the way back to Summit Falls. Oke, kita balik lagi ke goa yang tadi itu di bawah. Sep dulu boleh gak sih? Yuk, kita ke Salaman. Ke Summit Falls. La la la, aku sayang sekali.
Doraemon, kita kembali. Enaknya di air di sini nggak ada musuh guys. Atau kalau naik kapal ya. Ini naik kano nggak ada. Cari. Follow into the fall. Go to the blue crystal in the first room and check the wall northeast of it. Alright. Blue crystal, mana blue crystal? Oh shit mah, banyak banget guys. First floor katanya. Oh ini ya. Hah, northeast. Northeast. Gak ada guys. Hah? 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 Hah, mana nyet? Ini blue crystal kan? Hah, northeast. East kan kanan ya? Northeast guys. Gak bisa nyet, mana? Wah ini sih harus ngeliat ini ya. Ah komome. Coba cari dulu guys, penasaran gua. Hah, mana anjing? Ini northwest jatuh ya? Wah aneh nih. Wih, strength naik terus nih guys. Northeast. Ini kah guys? Hah? 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 Wah ini sih harus ngeliat guide ya guys. Ah ini dia anjir. Sepencet X anjir. Wah gila ini kalau nggak pakai guide puyeng juga ya guys. Wah di sini nggak ada map lagi guys di guide ya. Snow craft, let's go. Terus
The snowfield is north of Salaman. Enter the snow cavern on the east side of it. What? Salaman? I don't get in. I don't get it. Come on. Snowfield, Snow Cavern namanya guys. Kita ke Snow Cavern. Snow Cavern, Cavern. Kita Snow Cavern. Bukan yang ini kan guys. Isi itu kan di kanan kan. Ini kiri, kiri Salaman ya ini. Ikut ke mana ya? Lupa lagi euy. Ngokok mulu dah. Bukan. Gak usah ke Salaman ya. Lanjut aja dulu ya. Is. Katanya is. What the fuck? Kok mau ya? Queen Bee nih kayak merek tembakau. Nah, naik loh Joseph. HP ini crash mulu nih gue liat. Di mana guys? Apa salah yang di cek dulu lah ya. Kita harus ke atas dulu terus ke kanan apa gimana? Kanan dulu baru ke atas gimana ya? Gak usah ini dulu ya. Gak usah bolak-balik dulu, kita nyampein ujung dulu ya. Kepo gue guys. Oh ini kali ya.
Cek dulu. Hah? Ini kah guys? Aduh, gue takut dah ini. Lihat dulu guys. Wah, kebanyakan ngoceh nih gue liat. Bukan ini kayak guys. Ini apa guys? Hah, bener guys? Apa salah ya? Salah kayaknya guys. Oh shit, ini oh Gades Bell bener nih. Ah, salah, Cok. Wah, apa nih? Ih, boleh musuh ya, guys. Waduh, ini apa lagi, guys? Salah kah gua, guys? Wah, anjing ribet ya. Boljuk nih musuhnya. Wah, salah kayak gua. Salah, salah, guys, salah. Tapi di sini oke, guys, buat grinding. Hah? Ini enggak sih, guys? Buat grinding sih oke, oh iya, guys. Oh, bener katanya, kok bener kok. Go through the dungeon. Bener kok ini. Ini kemana ya, guys? Kok mau meh? Mulai banyak musuh, sabar aja Jun. Eh,
Wah itu apa guys? Jer, paralyzed cok. Ini kalau ada yang kelewat, sorry ya. Cuma juga hidup. Wajib 30 nyet. Apa nih nyet? Lifetime ya gue udah punya. Buntu ya. I have a feeling that it's never ending. I have a feeling there's a never ending. Druduk tek tek tek. Sial diambus lagi. Warp Tom. Warp Tom. Kayak gini mah gak usah beli guys sih harusnya anjir. Previous oh. Kiri dulu lah ya, ekspor dulu guys. Kemans nih. Kok ini ada tanda gini guys? Wajir ini apa nih? Oh shit. Kaget gua. Kira gua darah gua 0. Dead head.
Nggak ada yang naik guys. Oh shit, ini kemana guys? High pod. No, mati. Padahal gue mau grinding dulu dikit. Apa gue salah ya? Apa gue salah guys? Bener loh. Anjing gak dikasih tahu. Kita nggak boleh kelewatan berarti guys. Oh shit, come. Wow, it's lock bro. Bisa kabur nggak ya mereka kalau mereka nggak bisa kabur, gue grindingin guys. Kiri dulu lah ya jalur setan. Oh shit, kebanyakan. Wih, banyak tikus guys. Dah, Marianya nggak kena guys.
Coba gue grindingin lah. Kena rat. Jir. Anjir, di blind bro. Coba ya. Gue grindingin dulu guys. Malah hilang aja. Buta lagi. Coba gue grindingin dulu ya. Seratus ya guys. Sampai Maria darahnya 100 ya. Gue kepo teorinya. Kenapa ngincar ke dia mulu sih? Ke Maria dong. Sampai setengah katanya guys darahnya. Lebih dari setengah ini mah. Di blind mulu ya. Dikit lagi. Kenapa ngincarnya dia sih?
Let's go grinding. Let's go grinding. Let's go grinding. Kakak. Ini mah duluan sih ini gak sih? Wah, wah, bahaya guys, bahaya guys. Ini sih bahaya ya. Harus langsung attack aja gak sih? Random banget dapat. Anjir dapat aktus, Cok. Gila cara ngiranginnya ya. Duh, nggak ada lagi nyet. Habis nih. Habisin dulu guys. Mati duluan. Sending all day. Cukup lah. Aduh. Oh, ini lagi nih. Harus mulai beli item sini ya. Sending. Oh, ini gak guys?
Bentar gue ngambil liquid dulu guys. Oh shit, ketinggalan kah? Di mobil dia. Duh, gak nemu lagi guys, kemana ya? Bodoh lah guys, gak nemu. Bodoh, gak nemu. Gak nemunya. Mana ya? Ada kotak yang ketutup. Nah, apa sih selalu embus? Bingung gua. Embus. Ah, Cir, tiba-tiba ke Sunfire aja. Cir, salah kah gue guys? Anjir. Guys, kayaknya salah deh guys. Ya, sak dia struck mati dong gue.
Oh my god, this is a freaking. Wah anjir, mati dong gua Blizzard 5 cok. Ini magic lagi deh. Alah dia ngeblind telet le. Blink Tom. Wah. Ini bener gak sih gue? Oh my god. Freaking. Ini gue salah deh kayaknya guys. Kita udah sampai sini duluan gitu. Tar dulu nih. Gak bisa lagi anjing. Anjir di airship cok. Keren juga. Dah, ada musuh. Wah ini sayang banget kalau diulang ya guys. Oh ini di dungeon tergantung kata kuncinya ya. Lucu juga guys. Jir sakit banget. Jir 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 jir. Aduh guys ini kemana ini? Gak jelas banget. Kayak salah dah gua.
Dreadnought kah guys? Anjay, di Dreadnought boy, aing boy. Kalau gagal nggak apa-apa lah, ngulang lagi aja. Udah nyasar jauh banget gue guys. Tiba-tiba kesini aja loh. Mithril. Kepo gua kepo. Sini lagi anjing. Gak ada antapisan ini. Guys gak bisa cabut ini guys. Keluar maybe. Gue udah enak banget ke dungeon. Kemome. Lanjut besok aja guys, udah malam nih. Ini malas banget ya. Nanggung banget gitu loh guys. Wih ada kotak nih. Ya gue udah punya semua anjing. Gak bisa keluar, teleport kita gak bisa. Sayang banget gue udah ini jatuh grinding guys. Udah nyebur gue. Si teleport anjing. Kayak bukan ini deh. Udahlah ya, gitu dulu aja guys streamingnya. Lanjut next. Ini aja next stream. Makasih yang udah mampir ya. Besok kalau live stream FF2 lagi kita grindingin MP dulu. Abis itu baru ini ya, baru lanjut lagi story. Ya aku ngantuk mau tidur lagi. Makasih yang udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.